Pored ulice, koja s ponosom nosi ime jednog od najznačajnijih književnika sveta, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Čukarica je dobila i veliki mural s njegovim likom i to upravo na zidu kulturnog centra. Događaj je upriličen na 200 godina od rođenja tog književnog velikana. Veliki broj zvaničnika iz Srbije i Rusije prisustvovao je zvaničnom promovisanju murala na zidu kulturnog centra Čukarica, posvećenom genijalnom piscu Fjodoru Dostojevskom, za koga je otac psihoanalize Sigmund Freud rekao da ga smatra začetnikom psihološke teorije i analize. Događaj obeležava i 200 godina od rođenja ovog velikana književne reči, a nalazi se samo 20 metara od ulice koja nosi njegovo ime. Ceo događaj poklopio se i sa otpočinjanjem manifestacije Dani ruske kulture u Srbiji, zbog koje u našu zemlju došla velika delegacija Ruske federacije. Pre svega želim da izrazim zahvalnost gradu Beogradu, rukovodstvu opštine Čukarica, jer ovo rešenje otvaranja murala Dostojevskog je stvarno veliki događaj za naše odnose, posebno u oblasti kulture, u humanitarnim odnosima. Nije slučajno da ovaj događaj jedan od prvih u sklopu i u programu Dana duhovne kulture Rusije, a s obzirom na 200 godina Dostojevskog, ovo je naravno još značajnije. Brojni ruski velikani poput Dostojevskog, Gogolja, Kirovljeva, Turgenjeva i drugih već krase svojim imenima ulice na Čukarici, pa je dodatna čast novi mural na istoj opštini. Izuzetno velika čast da baš na opštini Čukarica, na kulturnom centru Čukarice, je napravljen ovaj mural, oslikan i sa današnjim gostima koji su tu zamjenica ministra kulture Ruske federacije, našeg ministra Popovića, ambasadora, da ovaj mural prikažemo i građanima i da pokažemo kolika je simbolika zajedništva naroda Srbije i Rusije. I nije slučajno baš ovde. Kao što ste rekli, ulica Dostojevskog je tu i okolne ulice su sve imena velikih ruskih velikana. Bitno nam je da i kroz kulturu prikažemo kolika je bliskost srpskog i ruskog naroda i da i u narednom periodu tu saradnju razvijamo. Mural je uradio tim ljudi koji je predvodio umetnik Milan Milosavljević. Pored velikog i iz istorije poznatog portreta Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, idejno rešenje povezalo ga sa Belim anđelom, ističući time povezanost dva naroda, srpskog i ruskog, kao i potvrdu duboke religioznosti ovog književnog genija.